People always ask me if I ever get tired of shooting Ngada, Mapilomo, Tinyoshi, Mesinya. Antshembe ku hlamula kona na yona. Mhaka hi leyi, ku ni rin'wana na un'wana loko ni pfuka tana mihleketo yo tumbuluxa swo karhi yo tana concept yo karhi ko leswaku ri yi nga fikelela vanhwini a ni social media ku ri na swi kota ku fikelela vanhu vo tala minkarhi yo tala. Ni pfuka ndhawu ya ku fana na leyiwani ni tala ya mihleketo yo tala kambe nkarhi wun'wanyani loko ni languta swilo leswi swi endlaka ku masiku ri onge it's not what I want it to be. It doesn't reach the standard that I want it to be. Oh well, sweswo onge ta va gangani. Because today, I managed to get hold of this monster, the Canon R6. I find a nchumu camera leyi. Ka camera hinkwato nga tshama ni tirhisa a ku tshineleli nchumu kusuhani na yona. Back then I used to use the 5D and blah blah blah. I've been using a lot of Canon, products. But then I tried to shoot this footage today, and wow, handheld nogal blew me away. This thing is a monster. By the way, video the one I langi Canon kambe not one lapo endla video mshaka lowani kuva ni komba matimba ya xihatani lexi, the Canon R6. In this video, for your information, there is a 1080, but then took it to the 120 FSP, which makes this look like botere. Wabona mkwana uhunza ndzeni ka botere ku nga ri mkwana nje kambe mkwana lowu hisaka. Look at this. Xikarhi ka R5 na R6 a ni na ntiyiso ngopfu ku ri na R5 yi tirha njhani, kambe nhlayo kun'wana vhele na van'wana lava nga na tona tikhamera ta ku fana na teto, kambe ni nga vula mhaka leswaku ku ri sweswi ku fika sweswi hi nkarhi lowu 2021 hi February ni tsakisa hi leswi ni nga swi kuma ehenhla ka R6. It's an amazing camera. Under low light yi performa hi ndlela yin'wanyani yo hlamarisa. The tracking options laha u kotaka ku veka the AF, the autofocus yi va ehenhla ka tihlo ra munhu hambi o endla yini njhani kumbe njhani, you still have that pure crisp focus. Leswin'wana hey, mi ta ti vonela vafethu. Yeah. Wow. Thank you.